Hallelujah. Haleluya. Dukomere amashyi menshi umwami Tumpigie Mungu makofi. Hallelujah. Amen. Twari dufite twese ibyo twovuga. Sote tulikuwa na vya kusema. Imana ishimwe ko Mungu atukuzwe kwamba shoboye kugirirwa buno buntu mu izina rya Yesu Kristo. kuwa nafanywa hii neema kwa jina la Yesu Kristo. Fisi ibintu bibiri ngomba kuvuga canke bitatu. Niko na mambo mawili wala matatu nataka kusema. Icyambere no gushima Imana. Cha kwanza namshukuru Mungu Kubw'igikorwa iri kwirakora. kwa ajili ya kazi yuko anafanya. Prophet of Jesus, Nabii wa Yesu yatanguye igikorwa. alianza kazi. Nibaza ko haheze igihe kinini ndamwumva. Nadhani kwamba palipita muda mrefu na Bavuga ngo hari msikia. umuntu yakijijwe. Wanasema eti kuna mtu Asigaye ameokoka, avuga ubutumwa. anakuwa na ubiri. Yahora ari umusani. Alikuwa ni msanii. Kandi Tena Imana iramukoresha mu kubohora abantu. Mungu anamtumikisha kwa kufungua watu. Twarumva cyane gose. Tulikuwa tunasikia Imana sana iri kwirakorana n'ubuzima bwiwe. yenye Mungu yuko anatenda pamoja naye maisha yake. Tukanezerererwa Na tulikuwa tunafurahia ko Imana iri kwirahagurutsa abantu nka bene abo. kuwa Mungu yuko anainua watu kama wao. Ariko igihe Lakini wakati mara kumubona nilimuona, narabonye umutima w'Imana. niliona moyo wa Mungu. Narabonye umutima w'Imana. Niliona moyo wa Mungu. Umutima wo gucisha bugufi mu buryo budasanzwe. Moyo wa kujishusha kwa namna sio ya kawaida. Nkuko yabivuze Kama gisa amesema Pastor Stanley, Pastor Stanley, he has a network. yeye ni kama aliconnected. How can I sinzi ningene no bisigura, Sijua tagisi naweza nikatafsiri. ariko nibaza yuko ari umwe mu bantu b'Imana. Ni mmoja katika watu wa Imana Mungu. ikoresha kugira abantu benshi bahuri. Mungu anatumikisha ili watu wengi wakutane. Yes. Nibaza yuko nk'ibice 80 cyangwa 70% vy'abakozi b'Imana no banzi. Kama watu wengi watumishi wa Mungu naweza kuwa nafahamu. Nikubwiwe. Ni kwa ajili yake. Hallelujah. Amen. So maze kuja mu ishengero, Sasa nilipoenda habona kanisani, ibikorwa Imana iri kwirakora, nikaona kazi ya Mungu yuko anatenda. habona umuvuduko biriko, Nikaona na uharaka viko mu eko. mutima naca numva yuko Moyoni nilikuwa nafikana nasikia hategerezwa kwamba kugira ibihaguruka panapaswa kuwa venye kugira ngo vitainuka bihagarike uwo muvuduko. ili vishimamishe huyo uharaka. Nayibona mu gicapo cy'uko Nilikuwa Sauli naona kwa wahora ari picha kwamba Sauli mwenye alikuwa ni Sauli amaze kumva ubutumwa bwiza aliposikia habari agatangura njema kuvuga ubutumwa, akaanza kuhubiri, imitima myinshi ikagaruka kuri Kristo, mioyo mingi karudi kwa Kristo. harabaye ivyahagurutse. Palitokea venye vimeinuka. Ariko ari ijambo Paulo avuga, Lakini kuna neno Paulo avuga ngo anasema tuboneka nk'abapfa eti tunaonekana kama tuboneka wafu, nk'abakenye, tunaonekana kama ariko maskini, dutungishije benshi. lakini tunatajilisha wengi. Fisa amajambo menshi noshobora kuvuga uyu munsi, Niko na maneno mengi siwezi nikasema kwa leo, ariko lakini iri niryo jambo numva novuga. hili ndio neno nasikia niseme. Nta kizogukorako Hakuna chenye kitakugusa kigende cidegemve, eti chene kiko uhuru, kandi nta kizogukorako tena hakuna chenye kitakugusa kigwiza iminsi yo kubaho ngaha muri nosi, eti kiendelee kuishi katika hii kuko dunia, Imana iri kumwe nawe. kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Ndazi ibikorwa Imana iri kwiramukoresha, Nikitizama kazi Mungu yuko harabi ivyo anamtumikisha, yaciyemo, na nikitizama vinye harabi ivy'ishengero imepitia, ryaciyemo, natizama vinye kanisa imepitia, bintera kwibaza vinatuma najifikiri by'ukuri hakika uyu muntu huyu mtu Imana yahagurukije Mungu aliyeinua afise ikibanza kingana gute yuko na kiwanja kinalingana muri kivi kazoza ka kino gihugu. katika future ya hii nchi. The greater the persecution, uko ihamwa ribandanya rikomera, Gisi kusumbuliwa vinaendelea, niko abami batera ndo gisi wafalme wanavamia, bapfukamira izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo. wanapigia magoti jina la Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Ikintu canejereje Kilichonifurahisha nukungene ni gisi uko yagiye araca mu bintu vyose gisi alienda napitia ndani ya yabandanije mambo ashingira intahe yote, Kristo Yesu. aliendelea kumsema Kristo Yesu. Umwe mu bakozi b'Imana nshobora gushingira intahe ko ari umukozi, Umoja wa watumishi wa Mungu naweza nikashuhudia kwamba Ni ni prophet of mtumishi, Jesus. ni prophet of Jesus. umunsi umwe Siku moja narigeze kuba ndiko ndaca mu bihe nk'ivyo, niliwahi kuwa niko napitia katika nyakati kama hizo. dukomere Imana amashyi. Tupigie Mungu Intumwa y'Imana. makofi, mtume wa Mungu. Haleluya. Amen. Apostle Simon, Apostle Simon. duhaguruke tumukomere amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu Kristo.
Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Mungu atukuzwe sana. Muko nariko ndabivuga. Kama gisi nilikuwa nayasema. Umunsi umwe siku moja twaraciye ahantu natwe hasa nkaho. Tulipitaga mahali na sisi panafanana kama hapo. Hanyuma numva telefone. Alafu nikasikia simu. Impamagaye. Inayoniita ya Prophet of Jesus. Ya Prophet of Jesus. Arambwira. Akanambia ivyo Imana yasize ku mutima wiwe. Yenye Mungu aliweka moyoni mwake. Twari tumaza amezi ashika nk'abiri. Tulikuwa tunamaliza miaka kama miwili. Tudafise aho dukoranira. Miezi kama miwili hatuna mahali pa kukusanyika. Arandemesha. Akanitia moyo. Ambira amajambo Imana yamubwiye. Akanambia maneno Mungu amemwambia. Kandi nizera yuko ari gishinga ntaye. Tena naamini kwamba ni ushuhuda. Yuko nyuma y'imisi mike gusa. Kwamba nyuma ya siku chache ivyo yavuze vyari bibaye. Yenye alisema yalikuwa natokea. Nizera yuko naamini kwamba ku bantu basengera nga katika watu wanayoombea muri n'umugisha muko na baraka kwa mumufise hagati yanyu kwa muko naye kati yenu. Yes. Ni kimwe gukorera Imana. Ni kimoja kumtumikia Mungu. Ni kindi kugira umutima w'Imana. Ni kingine tena kuwa na moyo wa Mungu. Ikibatuma muza ngaha mungana gutyo. Kinachowatuma mnakuja hapa mko kiwango cha hivyo. Sio kalama tu. Singabire yonyene. Sio kalama tu. Subuvugishwa bwonyene. Sio unabii tu. Subukira ingwara gusa. Sio kupona magonjwa tu. Nuko hari umutima mubona. Ni kuwa kuna moyo mnaona. Umwe wari muri Kristo Yesu. Ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Ushobora kubona umukozi w'Imana. Unaweza kaona ndani ya mtumishi wa Mungu. So man of God. Sasa mtumishi wa Mungu. May the Lord increase you. Umwama kwagure. Mungu sasa akupanue. Kugezaho kino gihugu kizokubera gito mu izina rya Yesu Kristo. Paka pale inchi iwe ndogo kwa jina la Yesu. Ndasenga kugira ngo aha amaraso yawe ava agashika. Naomba ili kwenye damu yako inatoka basangire nawo gukomera kw'Imana. Wachangie nawe Imana izokora mu buzima bwawe. Kwenye Mungu atatenda kwa maisha yako. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho amatanguriro yawe yari mato. Neno la Mungu nasema hata kama mwanzo wako ni mdogo, mwisho wako utakuwa mkubwa kwa jina la Yesu. Turavya amafoto twabibonye. Tulitizama mapicha tukaona. Ivyo tubona uyu munsi turabishima. Yenye tunaona leo tunayashukuru. Ariko turafisa amatsiko. Lakini yo kubona ibindi bikomeye. Vingine vikubwa. Imana yateguye muri kazoza. Mungu aliandaa mfuture. Ndizera. Ninaamini yuko kuwa nimba hari umuntu ikiwa kuna mtu abantu bazofata indege watu watachukua ndege baje kuraba wakija kumtizama bavuye mu mahanga wakitoka mu nchi za nje azoyi umukozi w'Imana atakuwa ni huyu mtumishi wa Mungu. Makofi mengi sana, makofi mengi sana. Kuko nizera yuko kwa sababu naamini kwamba yuko najibu kwa mataifa. Wabonye abantu bakira kuri live. Tuliona watu wanaponea ku live. Bariko barakurikirana ibiganiro. Wako wanafuata vipindi. Benshi baramuzi. Wengi wanamfahamu. Ariko nasenga. Lakini ninaomba kugira ngo muri uyu mwaka mwinjiyemo. Ili katika huyu mwaka mnaingia. Imani muhumye idegevyo wose. Mungu ampatie uhuru wote. Wo gukora ivy'Imana yamushize ku mutima. Kwa kutumika venye Mungu alimwekea moyoni. Tupigie Mungu makofi mengi sana. Makofi mengi sana. Makofi mengi sana. The prophet